hawa jubab ke jingkli na gilat pathai kubor haka khatlai tre urumpang arja arpusau kelakan don em ke jing tokit ya ke jingja haka bala kenno bagi sipai BSF kila berngam siat penyap yo ba saibor lang bu am men haka khatwai tre urumpang arja arpusau hamuk tepur na kaliang ba prestun ten song usumbut menteri rang ba ubari pej ru ikatanat kampo ien ke sarkar jela uloang baka dei banyak kletno namar ladap ban pen bej ya ka ya ke niu ba prestun ten song lo jubab haba kran sikilat pathai kubor hidin ke jing kendu bat ki officer katanat kampo ien ki bor sipai BSF bat ki bor pulet ke jela bat lai thu bakala dan ke jing kendu haka khat ar tarik urumpang arja arpusau haka jing lang bala khot penlong do SDO ke amlaram haka bala dap ban pen bej ya boro ki jing per daga bapen pa bakum kini ki jat jingja ki dei ki bala banjia na kapor shakapor ulong bak sarkar jala na ka jingya lang la shim ya karai ban thau daga standing coordination committee habaro ki jaka khapbot bat ka Bangladesh hakaba ki SDO civil subdivision kin dei ki chairman kun thop ya ki SDPO ki company commander jong BSF ki borsh nong bat kin ya kran ya ki mat paper ban weng ya ki jing e Hadin mengenai kran ni lah ya yo ikut report detail dan mereka masuk tunat kelomba mendin hapo angke hapo amlarem kadon ka meeting hakaba lakon win daw SDO civil jong ka amlarem hakaba ya don lang da kalian jong ki BSF la don lang ru na kalian ki bos nong ki bortau na kalian jong ki police te kilari resolve ya kan issue ya ki differences barok khoi menta kampron kai issue dengam ko acu ban batai ya kata den rei ka ei ka ba nasim ni karai mentakas ni kalong ba nang di sekmat namar kum kini ki jajing jia kila ban jia na kapor syapor kum bakala jia menchua bat kala jia men kini ki kendia sini lesi yo kan jia shu te nilai sim ya karai haga ban kaliang jong ka BSF ru na kaliang YG ubar represent na kaliang jong ki BSF ru kila menjur ba kan donno ka coordination committee ka bagi om ka standing coordination committee haparo ki area jong kaneka border hap den ka Bangladesh bat India hakaba ki SDO civil jong ki tu kijaka kinlong ki chairman jong kaneka coordination committee nangta USDPO na kalian ki police undai ulong member nangta susu u company commander jong ki BSF kinlong ki member bat kumju ru na kalian kinong sensasnong ki bahap hakitu ki area kinlong ki khot jong kaneka committee hakaba kin ya kren ya ki issue ki bakher but ba kin ya resolve ane kin find out ya kalanti ka basu tenat kanang ba kanung don kanung kondo kecing ya sutu bakala hang yang tai kam tamer hapdeng ki ba bat ki BSF lani hapdeng jong ki BSF bat ki police jong ka state police jong ka sarkar ka jingiro tinglai sim karai hakaba lasai lani lesiski ka negro notification ka sami rengkat na ki terms of reference na ka benda kani ka coordination committee hakaba kan sedang no sundon ban syong halaki jong ki jaka kumongoi pi ban like kini ki aka ki jingjia ki basongsi nang ni sikaman na oi pi kila resolve pi issue la de resolve pi issue de ya ka tu hinga oi pi tong nya klet no nomor ba menin la de chong committee te ngam ong ba utau ba dei utau ba lai ngai ong pi ha ba kila ya compromise ha la ya resolve issue matai kala asum mai ngindr kam banyak red shoe ya tu ke ya ka tu ke ka bala jia ten rei nang ni sekma kanu kan don no kaneka coordination committee kami ong ka standing coordination committee ka bala da don kanu kin ya syong kin ya kendu balan jia ba kimla ban resolve kita isu kin recommend lani kin tha sya ka authority ka bakam sejrong lani sya ka sarkar bagin sim ya kan kono karai ka ba kado sebelum kami ka baro ngin download baro ikani ka ba komo ong himne kan don ko masan reutuli kini ke komiti all along the international border hapden ka Meghalaya Bangladesh agaba ki SDO civil kinlong ki chairman jok itu ki komiti